Ucyumva iki gitwenge witomva ibyumviro byo guseka bije ukamenya yuko amashusho uri kureba ari y'urwenya. Uyu mugabo amenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko TikTok na Instagram, afite inkuru itangaje kurusha uko tubitekereza. Ewiase sika wali sika ne hiantwa wali hia benku tu benku viewers apologize. Amazina ye nyayo yitwa Aquas Boadi, uzwi cyane nka Akrobeto. Yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1932. Kuri ubu akafite imyaka 33 y'amavuko. Abantu benshi bamuzi muri iyi video arimo asoma amakipe azahura, ubundi agakubita igitwenge cyamaze guhinduka igitwenge mpuzamahanga. Kudaseka mu gihe uri kuri no video ni ibintu bigoranye cyane. Abagerageje gukurikira ibiganiro bye by'imikino bamuzeho gusoma n'abamazina y'amakipe n'ay'abakinnyi. Ngaho nawe yumvira ko asoma Fernandinho, Fernando, Lizzy, Rosa, abantu benshi ntibakibona iyi myitwarire nk'intege nke mu mwuga w'itangazamakuru, ahubwo bayibona nk'umwihariko we muri uyu mwuga. Ukurikije comment ahabwa mu biganiro bye uhita ubona yuko abantu benshi amukundira uko asoma n'abaye amagambo. Mbese kureba video ye abari gukora video y'urwenya. Ariko se ni gute yatsindiye ikizamini cy'akazi mu gihe gusoma nka gutya bimunanira? Wamuhaye akazi se yaba yarabizi yuko ari cyo abantu bazamukundira? Andika muri comment ikintu cya mbere amukundiye. Ikaze ku isoko y'ubuvumbuzi aho ubuzima bw'ibyamamare butakiri ubwiru. Nitwa Nsenyumva Olivier. Reka tugaruke dupfundura agaseke k'ubuzima bwa Akrobeto. He is the former captain. Oh really? Bila mazovo. How can Akrobeto yavukiye mu gace kitwa Ofuwas Ailebi gaherereye mu karere ka Akemansa mu ntara y'Iburasirazuba bwa Ghana. Yavukiye mu muryango w'abana 11 akaba n'umuhererezi. Gusa nubwo yavukiye mu muryango mugari gutya, kuri ubu nta muvandimwe n'umwe usigaye kubera yuko abavandimwe be bose 10 bamaze kwitaba Imana. Akrobeto yize amashuri abanza mu kigo cyitwa Akiema Ailebi LA, anika amashuri yisumbuye yasoje mu mwaka w'1979 ku myaka ya 17 y'amavuko. Nyuma y'amashuri nigeze abasha gukomeza ikindi cyiciro cy'amashuri bitewe n'uko atigeze abasha gutsinda ikizamini cyo kujya mu cyiciro cya kaminuza. Nubwo Akrobeto atigeze abasha gukomeza amashuri ya kaminuza, urukundo rwe rwo kuba umunyarwenya rwatumye amenyekana anakundwa cyane n'abaturage benshi mu gihugu cya Ghana. Akrobeto yigeze guhura n'umugabo wamuhinduriye ubuzima bw'amateka, ubundi atangira kuva mu ukomeye cyane nyuma yo kumenyana n'uyu mugabo. Uwo mugabo ni Apostle Kwado Salfo, yarazwiho kuba umuvugabutumwa, umuvumbuzi akanaba n'umunyabusiness ukomeye cyane muri Ghana. Ubwo Akrobeto afite imyaka 18 y'amavuko, Apostle Kwado Salfo yamukuye mu mujyi wabo amwerekeza mu murwa mukuru wa Ghana uzwi nka Accra, aho yamucumbikiye nk'umwana we akamutoreza ibijyanye na acting. Aratangira kumukinisha muri drama ye yitwa Kristo Asafo drama. Drama yatumye amenyekana cyane ku rwego rukomeye cyane rwo muri Ghana. Gusa ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2025 nibwo inkuru y'akababaro yatashye mu matwi ya Akrobeto nyuma y'uko uyu mugabo aritabye Imana. Urupfu rwamushyinguye cyane. Intsinzi ya Akrobeto hanini ayikesha kuba uyu mugabo yaramufashije mu kumuha amasomo y'ubuzima. Mu myaka za 2000 Akrobeto yatangiye kugaragara mu mafilime atandukanye, atangira kurushaho kuba ikimenya bose. Bigeze mu mwaka wa 2008 atangira kugaragara muri filime z'uruganda rwa sinema rukomeye cyane muri Ghana ruzwi nka Kumawood, mbese ni nkuko tuzi za Hollywood. Iki gihe yaramaze kwigarura imitima y'abanyagana benshi. Nyuma yo kubaka izina mu gihugu cya Ghana, abaproducer amateleviziyo akomeye yo muri iki gihugu batangiye kumushakira hasi hejuru ngo bamuhe akazi. Nk'uko umugabo utarageze kure mu birebana n'amasomo yahawe akazi kuri televiziyo izwi nka UTV yo muri Ghana ikomeye, Akrobeto yatangiye gutambutsa ikiganiro cyitwa Lion News cyiganjemo urwenya, urubuga rw'imikino n'ibindi byinshi byakururiye abareba ino televiziyo kwishaho kuyireba kenshi. Bwa mbere Akrobeto yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga mu kwezi kwa 11 k'umwaka wa 2020, ubwo clip ye ya YouTube yakwirakwizwaga ku zindi mbuga nkoranyambaga muri video yasomeragamo resultat z'umupira w'amaguru wa shampiyona y'Iburayi. Icyo gihe amashusho yamugaragaje asoma izina rya Cesar Azpilicueta nabi, wari kapiteni w'ikipe ya Chelsea muri icyo gihe. Gaza Azpilicueta Tanko captain. Iki gihe Azpilicueta yahise atangira gusangiza abakunzi bo kuri Twitter iyi video, abasobanura neza uko izina rye risomwa bitandukanye nuko Akrobeto yarisomye. A P L Queta
Azpilicueta. Ibintu byahise birushaho gutuma Afrobeto arushaho kugira abantu benshi bamumenya, arushaho kugwiza abafana n'abakunzi. Muri iyi video ariko ntabwo izina rya Cesar Azpilicueta ryo ryonyine ryasomwe nabi kubera cyo kumva uko yasomye Fernando Luiz Rosa Fernandinho ubwabyo byari bisekeje. Fernando Luiz Rosa is the captain. Kuva iki gihe TV shows zitandukanye zatangiye kubona yuko uyu mugabo ari imari, zitangira kuzajya zikoresha amavideo arimo asoma aya mazina mu buryo bw'urwenya. Mu mwaka wa 2006 Afrobeto yashyingiranwe na Georgina Johnson, babyarana abana batatu b'abahungu. Kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2022 umubano w'aba bombi wari ukimeze neza. Gusa ariko mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 ibintu byatangiye kudogera. Mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2024 Afrobeto yatandukanye n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko ibizwi nka divorce, nyuma yaho umugore we yihanukira akamukubita urushyi kugeza ubwo yikubise hasi. Aya ni amakuru yaragize ibanga. Gusa ubwo yari mu kirori cyo kwizihiza imyaka 20 Vice Perezida Dr Mahamudu Bawumia yaramaranye n'umugore we Samira, nawe yahise avuga uko yatandukanye n'umugore we bari bamaranye imyaka 18 babana hafi nabo kuzuza isabukuru nk'iyi. Mu ijambo rye sobanura by'umubano we n'umugore we yagaragaje ko urugo rudahora mu mwuka mwiza gusa, kahubwo kwihanganira no kumenyana ari byo bituma rushaho kuramba. Yagize ati Bawumia Vice Perezida n'umugore we bamaranye imyaka 20 bashyingiranwa. Mbega byiza, babikoze neza. Urabona yuko nubwo badashaje bashyingiranwe bakamara igihe kinini. None se ukeka yuko Bawumia atigeze ababaza umugore we? Utekeza ko Samira atigeze ahangana n'umugabo we? Twese dukora amakosa. Gushaka ni ukumenyana. Nyuma yo kumvikana asobanura iby'ubuzima bw'umubano we n'umugore we, asobanura ko bitagenze neza, yarumvikanye asobanura uko ubuzima bw'ishuri bwananiye umwana we w'umuhererezi mu bana be. Nyuma y'uko abahungu be babiri bize za kaminuza z'imbere no hanze y'igihugu kwiga bikabahira, umuhererezi we kujya muri kaminuza byabaye ingume, bimeraho kumera amazi ku rutare. Afrobeto asobanura ko yakoze uko ashoboye kose ngo umwana we w'umuhererezi yige kaminuza, gusa bibi by'ubusa kubera ko buri kizamini cyose umwana we yakoraga ngo abashe kujya muri kaminuza yagitsindwaga. Nyuma y'uko umuhererezo Afrobeto akoze ibizamini bya remedio inshuro 3 zose atsindwa, Afrobeto yahise amukura mu ishuri akurikije ubujyanama yakuye kuri nyakwigendera Apostle Kwado Safo. Ako kanya Afrobeto yahise yandikisha umwana we mu kigo gitanga amahugurwa yo gusana telefoni ngendanwa ku nzu y'Abashinwa yari iherereye mu mujyi wo muri Ghana witwa Kumasi. Umwana we amaze gutangira amahugurwa, Afrobeto yatangiye kujya amwohereza amafaranga y'amanyagana 100 ya buri cyumweru ngo abashe kubaho muri uwo mujyi mu gihe ahugurwa. Nyuma y'amezi 8 gusa umwana we atangiye amahugurwa mu birebana no gusana telefoni ngendanwa, yamubujije kongera kugira andi mafaranga amwohereza kubera yuko yaratangiye kujya abasha kwibeshaho bitewe nuko buri telefoni yose yabasha kuba yayikora. Titre yamenyekanye cyane muri iki gihe kuri Afrobeto niyo yavuze yuko ishoti ari rya buri wese, mbese ashaka gusobanura ko umuntu ashobora no kubaho mu gihe ubuzima bwo mu ishuri bwamunaniye. Ndabashimiye kuba mwese mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nibagire gukanda subscribe. Ndabakunda cyane. Nitwa Nsenyumva Olivier, naho ubutaha.